Hi mga higala, welcome back to my channel. O karon mga higala, moadto mi sa baseball field kay kanang magdula man akong anak. Nag-practice na sila mga duha ka adlaw nya ang duha cancel, so sa kay resulta ani karon sa ilahang pagdula og mag-drive dai ko magala, so ako ra ni ibutang ang GoPro sa ako ang sakyanan. Akong anak nag-prepare sa mga dalonon. Akong bana na apa sa sulod. Ubani mi mga higala og tara. Ug mauday ni ang among tugaran mga higala. Tagas ng sagbot na mulak na. Hinahanglan na putlon. Hinahanglan na ni ilon mo. So wala pa time, maybe sunod na lang. Kaya madto mi sa baseball field. Ug mao ni nakanindot diri sa Amerika mga higala og nakay anak kay daghang kaayong mga activities maapilan sa imong anak. Magpili ra kag unsay gusto sa imong anak, baseball ba, volleyball, soccer, or yan ang aking anak, oh, ready na siya. Og pilay edad sa imong anak, mao po na ilahang kontra sa ilang pagdula sa baseball or soccer, volleyball, or pickle. Basta daghang kaing kapilian kung unsay gusto sa imong anak nga dulaon. Pero sa akong anak kay gusto niya kay baseball man. So munay nakanindot dire kay daghang kay mga activities, labi na kung padulong sa summer nang di na winter kay pwede na makagawas-gawas, makadula-dula. Mo po nang among gipaapil og baseball ang among anak kay kanang para nga masanay pod siya ba. Interest gamay pa bisag di kayo kaigo sa bola, pero at least naay experience. Everything here shows you how much water you have. It's Adidas. You like Adidas? Anybody park behind it? There it is. Okay mga higala, we here na. Give me your phone. Okay guys, una nami diri guys, naabot nami sa baseball field. Morning view diri sa bukid, napa siya snow. Yan ang snow. Ani siya diri ang pavilion, makalikod-likod para dili init. Mga table diri, mga lingkuranan og naang playground. Og tuara guys, baseball field og naanay nagdula. Wala ko ka bawo og kanang unsa na nga grade diha. So patog na sa street. So maari ko dire kay init-init. Good daddy. Go now, RJ? RJ, we go now? What? We go now? No. Not yet? You close now the window. Okay. Okay, come here, go. You're not recording. Okay, nara si RJ naglakaw. Adto na ni paingon sa. Okay, we go now here. RJ. Oh, there's that. You like to grill here? Look how rusty they are. Yeah, because it's rain, snow. It's making rusty, RJ. Wanna cook some burgers in? Yeah. There he is. The park. RJ is ready. Yung mga sakyanan diri guys, oh, pili ra mo ang sa inyo nga brand. Look at this.
Nindot yung mga sakyanan dere ah. Suto ara. Ang ilang baseball field. Pero si RJ pasilong tugnaw makay diri sa shed. Nakasalandong grabe ka tugnaw. Ari ko diri sa Gidahang Park. Okay, we go now, RJ. Looking for chair there, RJ. Under. Carter, you got a youth large as well. Yes, there's Lucky 11. Yes. Yeah. Grayson, hold on. Let me see which one you got. Grayson, you got a small. What? No. Where is the team of Algiers? Where we go? Let's go, Isaac. I see. Let's go, Isaac. Let's go. Let's go, Isaac. Let's go. Yeah, I see. Jump. Nice, have a view here in the mountain. The mountain still have There's no snow. facilities here. What? That was fun. Naapa diri sa bathroom, guys. Nangihi ko kay kaihi o na-try ko. Dua ka toilet. Is nigawas ko dire kay nakuha ko sa pilo sa sakyanan. Tara sila oh. Ay si daddy dili comfortable maglingkod sa kanang gahi nga lingkuranan. Tapos ako sa sakyanan nakuha ko pilo ni daddy sa akong sakyanan. Akong gigamit para nga mataas ko na akong kaon karon. Ugnahan ko diri. Here is the pillow. Okay, this is the front. This or this. Kaning nga pillow ba? Or kanina lang siguro. Parang baga siya. Kaya kanina lang. Okay. Itong ilaw kay masid na eh. Mawat. Itong naara guys. Ang pilo. So, balik na po ko dito. Si daddy nga wa ko na CR niya. Na CR diri. Wala day kita si daddy. Na CR diri. Ako na siya ingnan niya.
Ay, nibali ko kay ako na lang ipadulang sakyanan ug parking para si daddy di ma tagbag lakaw. Kay magsakit man gud na iyahang tuhod. Arthritis. So ako na lang ipadulang sakyanan para dili masigig lakaw taas si daddy. So okay. Balhin na lang nako mga higala. Okay mga higala. Sa ibalhin ning sakyanan mga higala kay grabe pud ka init dire. Kainit. Taka ginawa ning walay hangin. Sa okay. Arang na lang ni Dini kay dool na lang kay naay parking lot. Tay pa dool. Nya na po'y shed diri. Naay landong. Okay. Better siguro dito. May shade here. Reverse na puta. May kalakihan. Reverse kay wala may shade in ato na lang. Ari na lang para nailandong. Ako mag night shade dito dapita wala man di ay. Hinhin na lang. Okay. Oh. Okay. Okay. Tara na dito na balik na po tag. Okay, balik na po ta sa baseball park. Balik na po ta dito. Oh. Hit the target.
The sun is in his eyes. Yeah, cannot see. Carter, Carter. Right. Helmet! Helmet! There you go. No. Oh. My goodness. Did I get his stuff? There you go, it's done. We go home now. I know it's like that movie. All I did was something in the movie. It's so, it's so cold. Look at this mountain in here. There is RJ's lows. But it's okay, RJ, no? It's so cold. My goodness. You cold, RJ? Tanawa na di ako na tao. Have here our car, RJ. Here is. So we go home now. So guys, we done and we go home now. Yun. You got a water? No, I have water. Wala nang tao doon sa baseball field na mauli na. What pitching gave How up a lot much? of walks? 1400 to 8? 14-8? 14-8, RJ? The score? Our team gave up Almost. a lot of 30 walks. Yeah. How many? 30. You said that? Yep. That's we need to improve our pitching, and then we got a chance. We took some nice swings. Yep. Okay, let's go home na. That was his dinner. Pauli na. We get the wallet out. We're going to McDonald's. Oh, don't go nowhere. Inside? You want to go inside? Yeah. I mean, listen to music and relax. Yep. Hey guys, we're now in McDonald's. We made it. The bee's hat is literally the exact same, Daddy. What? The bee's hat that I got is literally Yeah. the exact same, but
made by a different company and is Daddy and it's way more quality than the other one. That's good. Daddy and RJ go to inside. Okay. So, i-share ko lang guys. So, kung gusto mo appeal og anang baseball league, tag $65 ang bayad niya. Dala na sa ilahang kalo o sa ilahang jersey. Walay lang long pants sa jersey ra o kalo. So 65 ang bayaran. Maura na 65 ang bayad. Magpa-register lang ka kung gusto ka mo appeal sa kuan sa baseball. So ana lang. Oh, you have now, RJ? What you got then there? What do you think? What's that? McDonald's. McDonald's. Oh, that's a uniform, RJ's jersey and kalo. Nice, RJ, your Why talk weird uniform. when you're recording? Nice, your uniform, RJ. I like the color. Okay, that's it mo. Pauli na mi. Sa